Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wajizi watendea ze ardhi zahe nchi ya Komor weka urongo wa baada wa janeze salam wako arati hamba hadisi miongoni mweze hadisi za ho wajizi jome wa watendea nando ukaya ye ulo kanguli ya mwekevu irumbi de ulo mvunza mbuda na mashashi ya heuhusu mauzambwembwe yekamba ndongoze jaji riziti jemju hambaka mjazi juwa baya jwa mwando ti mjizi wando ngonde uzijua mwiso ye ujua zatu ubira ye unambu ndongoze jaji abonge ekitengwe ngabo waka obambazwa ho marengweni hezengono nozengono hizo sindezi jori gushavan haukala adhima nusu aduhamba nusu ambabao na nusu bawejibu mimi tamba utimenye eshatu nao utende utijobwa utende utijobwa ya no utimenye eshatu nao sujezo zombili ngazirejeyo bazima haruma suala la madhara ondudhuri hana mnanzima sha utimenye shatu nao utende utijobwa oliho ndizo ngambirilio harumwa bahandani nandele koti nomfumbario nzonteho na maelezo zilio na bandhi ya wandu kaoze mio za hawe namna za pangiha ndio wajibu ni sawa jojuse telefoni hao weshoka Komori imaba ngamia mndu holwani serikali okahendo anzafa ya wanebahe au weshokaya ngabo yendo bali ya mvume ya wane harengwa hezo amagobani au weshokaya hula hutilo mro au weshokaya hula humenyewa nandele kotila remwa ni bandhi za wandu ikawa zemio zao zimenye hati wafumbua ukaye pare atilwa juzi ukabasiswama hunku ibisi wazilande zamengo ni mwe madai hatu wensi atu iliyo he namna yila au zilangarifanyao zike jawabu la hesu karibo ya heya like jawabu la henso holebo ya heya wallahi he namdusu tene fikira hiyo mimi ngamta uogongo bali tolo ambao na miri lisababisha bajabundo leonga sina majumba titawa gongo zemfaidarali parisanilo mri zemfaidarazi parisanuo hola marunda au kati marunda domri huo titawa zefaida za homri huo hane mwanadamu huo ukaya ye mwanadamu sha hahari akili haukanyama deshi swawoni mgalo kadombili kadonraru mnyama ndo uswawoni mgalo kadombili kadonraru ngenso zingara bwansi sirditsi lichili liabaha litojo rdili jebanu lirdi harimo mgalo lawo lirdi zingarwa ebanu zankili zahanyu wazarende hadaba kamtina mba uwezo wa ukaya nari sensibilize banele 20 le 26 mai banzo wafanyishihe ze investituri na risensibilize o watoto na risensibilize ushababi watende zabarutso hele ukayode meilleur ide shawewe wanzo uneleze ya ukaya ngebido rende avarare jaka rende amhuziswa wewe hambo nyima fenyabu wa Komori batizi shajuzi abwamba nyima fenyabu wa Komori mloyo he kamkire investiture yofanyiwa la haula wala quwwata illa billah
ewe hanywa ho borongo wao ushwatsa ngende ani irundu manende nibo warongo izo kontrobali warongo wa hiyo kontrobali warongo wa hiyo silaha warongo wa shwende. Alors leo ngweshio mndungu lewa ukaya eka kwa agenda kwa nahula eka wende wajohula kamhuziso mimi nawe zabarindi ni wewe utofanya sensibilisation borakana muslimu ya ripotelea wahaharu mazemedia mruli la muslimu sisi wasingari milikio namna ya maelezo zaidi ikaka mjeshiliwa abonye madhamana ni mwanzo mjamrume maudu mbiromo elengane hau mbwana ikambwana maelezo zaidi ya fanona ya anu kabwato mwende jana mulaya mwende juzi mulaya na mrudi bayo timbwana mjoparo shida mwiwane hamhono ikahu zifanya babu hawandu wende baro wa sahaba hatishi wedho amana haukaya ngamjwele okaya ehamulo niyo tsindo udhamana wazali wa raisi ehamulo no nderike na mubama udungarjo hufotitse sharti jatsundu keri gongo bali tolo mbaona na lamburu na shovro leonga sina bundo ngarilala hana webo wa hari akili bodhamana wanzu juri rume mawo wallahi alazim notsinda nyipiya hauka emadhamana wa mapolitisi wa hensi ya hatu kwa turongwasa ngaboko watauwa wadaze za akili zao zifanyi hazi rahana waushi wa henu siku vanne mfumne ngurjo hufa ngarimla hao vanne nsufla ne kahala uzafenja ngujoona hizo ani ubatwalifu akili hama suwa hama mruhele okaya owinji wa hanyu msamji wa zizema haya hanywe kiasili yo ngamonao kaye zibe senda nzuani ye mahejo fanya nzuani iridije paroreje hunu ngamjohundi hanganyi wa mdwararu hama beseo dwana fikira mdo nao bonge hena mdo gena pupabe zabaha beshwanga zjo tano hasara abonge nsushindo elewa zabarindini actuellement bahayinu utojo juwa bodhamana utojo usasibiliza baka bo mazaba ngamjoura la hitso ikamwende hani bango fikireka hurongo we namna hiyo bankuna tsoshiliwa ngabo wajo henda batinawe shanga bo wonji wajo heleo kawe dhamana ni showa ni diyo tide utokawe utoka raisi leona mau sha iyo mengo ni moulime wo uhifadhi peplo ya haho na bukuti raisi rahakuti raisi shabu taratibu abo hifadhi ngoanzo hifadhi peplo ya hekenamu ngo watazo ya jana omgalo uzingarawo la juzi uzingarawo ijana ujo zingara muslimu juzi hala wa dunia sarelewa ka gojo lwaya ebanwe ehayangi yonda bibozo amana wa opposition batsinda nyipi ya shanga bonusu ebanwe ehaya uloniyo au ulemevujo huo na ukaya ekati kanti tambawandu kana mtawe wato na mrudi banga mjohu lwaya mtsende ani ngofikireka habe namna hiyo abo we mndu hindi wedele fanya kula hunduniani bo zamana ngono hamabo wede mndu wede abo ba ushindwa nindo mengoni mwe hifadhonku mengoni mwe amananku ya hwetsuba hojoka rais do hifadhi andisara nzinda aba hanelewe ukaya objective yaho ndo wana wakumuri wakena moyo haukaizo loswiri ekawende wafanya hamada zilawizo garjumzi hawasa izo ngawe swiri harumwe akili ha kutsu wadutea wallahi kutsu dutea le jeshi la komori ilo kaya mrujwenda abo haribu au hafanya betize za mrona hindeni arjumzi hawasa wallahi bodho amana ngawe swiri harumwe akili ha ebanwe hayolo niyo harumwa sensibilisation ya koteuka bwato mtsende ngabo wajohenda au kanga wajohishila wanda jini shami imi ngamina confirma soka wedho amana paskwe ngawe yabo uhifadhe peplo ya komori itiranganyi ngawe yabo uhifadhe shababu ya komori utilawe hunu ngabo sirjo huvumiza na akili shango fikireka uheya kabana karna ukiri mafits gari johenda wewe kini kuna henda shanga wando jineka ole wona roho za usubuti
na upesi wa ukubali rongo alori wangu ajohenda wa hantu alishihe amkeradhi emeyor solution mlo suruka howa yongi oswiri na ujofuma mnu eka vendo fanshi hamza wa umenya investiture hiyo yemeyor solution zitijiri hinri haya wojo shamru ngujo na jawabu risari le mwaze roho parmi eux risari le mwaze roho eba no ekale onga mhulo nsoholeani ngamhulo sukariani ngamsomoroni hatabu haparembi eske wallahi alazim iyo dalili ya ukaleo ngebidona hafe noze nongo izozi zifanyiwa swiri harumanti ya kisi abo lo jawabu lihutajawa zamanu silamuha swiri zo kweli zote kweli abonge wallahi ngam aminiyo ukaya le 26 ilo motobani hangu wa mdu mduhazi ujo penetre ujo ulwaya nganya swirete haruma za akili za hanu eske bango ngwele waje ukale wefanya sensibilize kabato hadisi tina nitu yotoka henu sukurtu henda ala furta mbazo zitu rirongoa toujours de halinu hiyo ebanu ekabo dhamana huambe namna hiyo aningo fikira wedele fanya kula hunduniani eti fenya bali yonge unesoka wedhamana parce que objectif yao do rihifadhi zo yonde hada funku ya weka ensuju hasulinga wa rais do rihifadhi bahita wele ongo zifanyo rawe chakanga wa rais gobirilio umkona muhatu on shekale ongo anzoneleze uka nabajiridega ameleuka harmaze dega hizo uwinja hema politiseo kwa participe yabo do tsuhufano mkema rais haningebidomo loka dans tous les côtés de sacrifices fanyi wao wanuwa fumusha bon wanyi banyu kamtsula wa harumaye e criminalité ya he majarima yao parce que hata Mungu hone soka ulime wasababisha enkodo au ulime wasababisha umrala hitsa wa mru akbar min alqatl an lefitina la urumi ya ulime wao likesa bakemru yafe asababu dizo eamua izokoli hamuwa yekatili shanga we mhuha naye justification ya rumu Qur'an ikayo objectifo ya hanyu dokabato kena ukiri ile 26 lifanyiwa wewe ngamina surate kuna ukabo borija kuna ukabo Hassan Hamad kuna ukabo bo fundi Yusufa kuna ukaya bo fulani kuna ukabo fulani yabo sisi rejisakrifie no mrume ani rejisakrifie rihifata mpakasi watino mrume yabo banyuka mjari sakrifie zote damu za tiha alors ngamonzo mrumie la même manière ya sacrifice no mwaswi batino kanganyi yabo jabo yakaba nyuga jijumo tsohamba ngwawoboro hitwa no wabakisha haruma sherisha fomu nabe tofauti yanyu nao kabati tofauti je vois pas la différence entre heze janibu zombili ro wanza wo inu ro hewa jomjia wambongo wa jourengeza kabata tadifu nso shidelewe melezo zaidi mwanzo mrite haruma za kiliza kwa ya joamba mnro hamada mikao miti komeloti abo kale onga mrongo mjezo na bao na uko mwili wangu unu uremwa asobudeza ndugozi abo nsidabe eske banu ngwelewa ukai meilleure solution hinri leo hata le 26 ngo kazano namna ya ukale wabuhe wandu parce que wallahi l'anzim ngawe na surete bo dhamana wa opposition ukaya kabati kundisha wandu harumenti ya Komor wajo shinda wa fronte ya arme nationali hiyo bala izo haruma zenyo zangu zo siwiri shanga monzo hamar doba hati shareona egar nabangar jodo zihawandu ebanu izo banu akili yanyu ngionda hu wallahi inyama ndeshiswawo ni mgalo kadombilisha mwanadamu no rivumba fahadi rivumba muslimu ebanu le 26 nga monzondo bitse na javumbulwa konga nganyiswiri ukabwe ndabo wejora bwe yabo hawahilwa jawo fo apasula shehitwa ifole da hali hunulo hamzinga yonga nyina surete kamtu dute nganyina surete dès maintenant
demetna nga nyina surete ukabwenda mrabo aribwe awafanya mwendire geste yabo ujoju swale da ha ebanu eske ebanu haruma duti ebanu bwe famrunyi wandu wa heda ula ya nyuma boda ula ya haki mitsi mwanzani au kantu mtafautishani hata haruma kesto za utadamu tumtafautishani ulime wahanyu uokozi kuyu ya influence emwana mkomo riende aralo hito paskwe nganyina surete ya ukaya ekahende kati mzima waili ekaka jafasha ujore mwabaziru izo nganyina surete demetna shanga nyina haya ya ukale wambi bumhama narsodo hamba utsende utsilauze bango jojo tola hun ani hizbanu izoje ani izoje halafu izo dezerazoni mekao zirande hekaya ekangwa mbwena mna iyo sinya faiblesse surukwa sinya faiblesse harma hindi mbwana yo wano he akili nge yankilile dirisho semfu ngamtsungo hanza zemvuyu zitobe yankilimfia rike hamamri ya santa subi Fahadi Muslimu Abudu Saidi halafu henu sukumwe roma panomwe juha dema katili warulaja kunambia narudi karandi sasa zibili za sora ambu wandukana mrudi le 26 mratsende afanya dega ritijori rivuru asaya ukaholwaya eba nunyihele wajo kamnu ngwenda mnayini utsende haya aba ekakujenda jeke hamabo rishindwa imnelezenelewe mda ukababo ngebido unikubali yokaya tasawari wewe wejaishi wewaba wejaishi mideranya we utowe taranena wejaishi mideranya mimi ngamjo ufuli yabo ebanule bwelinu ushinda huli dirige ukaya ngalijoka uremasha hitwa aljoka paswale zito aljoka humrema handa ba zokuti na surete jabo ko hele kambora joku jowlise kuwa yo kutukatsu do vizokade shehito de husekwa kombora ukontrem ebanu hakika kweli wakati huo na mjoka ula umundo kaza dezi jirhe namna hiyo hube habe mjoka ula umundo wakati tena ngebidor dola umu wanu ikaundu warola hitwa bure hamando yim umfufuni namna hotofu dulata lawe duniani wandu amanda wao shamile he kweli njajo kaja weongo juwa bekshokaya ngarafikiro kamdu kwa bwenda mna hiyo abo mdunge ngeno jinga shanga mwele wao kaya hate yasa binduki yemhara atijore mwabo jaboko yasalebwe yemhara ba atijofumo bonge hena mreto kana pepa tendawa he mwananya mimi meyor solution liyo hena mranzo anzo maudu akezo amana mndu maudu anzo akezo amana maudu kera sensibiliser nzile yo hata le 26 hautazo wandu ebutsuhanza yatsende ondu wabakishwa mijini hao zenongozi fanyishi awe kale ongo anzo wambe kazina ujofanyishi namjo kaweti megono majoka ukaya shehe yabo kuti tayari nzile ovumbuwe ukangara jobzi hawandu aungo lindo jo unambe maudu kayo surprise kaba fumu nabo usababiri mifano mingi usanga na surete dhamana handani do utendo hifadhi ya peplo ya ha ye hifadhi wambe janibu walone ezi kwatu hifadhi peplo eri hifadhi sisi wandise ulime wahamba wandu kabo mazaba na mtende abo we dhamana wakamili handondo abo we dhamana wakamili habatinata mzaha ahu wanzoneleze nwele ndo ngandi abonge ejani bweheza nongo mbiliza izo bidori zibiriliye auka kuna nsuo nemelezo ka emanani bisawe pare ndabo nsuhole yaheya emanani bisawe pare de maisha maziro alu harumwensi nsukubali umrongozi uwo wala ntsina kahusagiri uharaye
au kubali sha ekanga randu harmo mva wakili abonge yamba mbabirishie ka mitsi bisi bagar tabio hemesha madziro nsike tuendelea uneleza neleweke mana ikakoli yo demana waka yo demana ya ubisa unje hema politisa komo ringa rambula nao hena mnduye hivi wane mwananya ikafanya mbano ngo batina politiki ya generalite ya hezi ngo bozitohenda mfano abo akadomenyelewa waze montori ba wakaruma wansudwa ruma wa montori zenda zetula sukari zemenyewa wanua jahula honde hwamenyewa no ya sabotewa izo tobia za shihatura nzibo tasi batinaze hambe kweli uka ngabo mesha madziro arumwe ntsiranzi dabala hata leo abana bahana akili watiti andongo waki mafiti nelewejo kabo ngambiswe pare yinu parce que banu eka affronter edhamana mwahe wasoneled wera ya mkomoro we dhamana waha welewo huma affronter wena ajao au ze bienfaisages c'est pas nos affaires chez pare kunaka udhuru mwa serikali bari humenye pare hundhuru ranzi joka hanza mbale mrumishe ule muhamili mbela pita joka hanza nibale yoti kutsina biokabo manifeste ya kweli abonge karadhibu akili utikeda ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.